Me say we ti me call you ma na me hu se me call you ma wo ho do no a chire me ma me call you ma me ti me ko me do you ase wo yo ba wate wo yo ba so no wa mama brabo ma ka batia tete apansam asai na woni bibi weekends yo be say me di opie na me ko ton tade from mam si wo ho na me ko ba say bianku bi e fa Gabel fashion boutique okay so ya what you doing Gabel fashion boutique what's wonyama papa ai mat wozin na wonyama so won famfi bebia da France honey wonim nampa France no ti djuma medas des Morocco Gabel intel papa wo fi Gabel adam ko bi fashion boutique robe kododo mat na uti said de who see a fena what time mentenya mertintin ofia hai ena nwumre mpeseka ja ye pi kakra ese ye se fie ha che ya je ne ofie ha che ye ntre ya hiem ne ye mpe hotel bi ene ji bia bi na ye nko na anadwi ye go spend night ne ho if you are from me nanyi enyim hotel bia me de ana wonim hotel bia e betima ko oh BBC guest house BBC guest house and what so what room no room 1 empam on sadanyi and a room 2 so mpan aya no yokocho ti dem room se bie ni meji de den kan na akwande on yokocho obey come up because room 1 na room 2 de empana nye ewa ese bade miss na room 1 na room 2 one pan room 1 na ano yokocho na 2 no yokocho kocho de me wo be braze ebeda asem na abai wo ka kire me na eye den na wo hu de ma den a empa na wo yekoche no eba na sen na ehu yi no me enti bone na wo di bisa no enti obi de agumi account mu hey and it's just no room no na muzuna man kama choda room 1 no ayekoche na room 2 ayekoche na ekwaye den wo ho hu se room 1 yekoche na room 2 yekoche hwe me ma mekasa nwa ko ise nwunu ko to be free adwuma ba no na wa sa wona nyina akokoche room 1 koche room 2 koche pese wasi so ko ko wale koche ma bro the name for the mechanic then my chimunya do